E raurangatira mā huri noa tēnā koutou katoa. Nā te manatu haora te whakatau i tēnei ahi he kuia anō kua mate i te mate COVID-19. Mō te roa ngāke o ngā kōrero kia whakawhitia tura tātou i tēnei wā ki tā mātou karere kia aroha mane i te whare pāremata, aroha hehara ngā tai pito pito. Kia ora Piripi, he kuia i ona tau iwe takau te pakeke i mate inanahira i te hohipera o Burwood i o tautahi. I ngā rangi tata nei i mōhiotia ai kua Pākehā ea e te mate korona. Ka mutu he nui hoki ona mate ahungarua. Hei tā te māngai mana haura hei tā tākuta Kararaina McKelney. Ko te kuia tetahi o ngā kau mātua rua te kau i hunuku hea atu i te whare kau mātua o Rosewood ki te hohipera o Burwood i te timatatanga o tēnei wiki. He tūkanga tiaki kāhui tūroro tēnei nā te puari haura arohe o Waitaha. He oe nā ngā herenga o te taumata ōhiti tuawha. Kari āhei te whānau te toro atu ki te kuia i te hohipera i tēnei wiki. A kāre tētahi i tōna taha i tōna matenga. I tauawhitia ia e ngā kaumahi o te hohipera i tōna rirunga atu. Ko te hehi o te whānau he tangi. A ko te tono a te mana hauora kia arohaina te noho punanga a te whānau i tēnei wā. Ka tika hoki. Aroha heha ngā whakamārama mō e rākau mātua i roto i te kāhui o te kuia rā. Kua whakatauhea e te puari haura arohe o Waitaha e warua no ngā tūroro ma te korona, kua āpitihia atu ki taua kāhui. I nāia nei kua eke ki te 28 te nui o te kāhui tūroro o Rosewood. He kainoho, he kaimahi hoki. Hei tā te māngai manatu haura tā tākuta Kararaina McKelney, kei wainga i taua tatauranga he hunga e matapaiti ana kua Pākehā. A number of these residents are elderly and frail, and so this is where the probable definition comes in, where we may not have been able to test people because it's not a pleasant test, and particularly for older people who may not understand exactly why the test is being done. That they may not have been tested, but because of their close proximity and the group that they've been part of, they have been deemed to be a probable case. I tēnei wā kari te mōhio i pēheta rātou Pākehā e te mate korona, a ko te pūtaketanga mai e āta tirohi ana. Piripi. Aroha mana i te whanganui ātara tēnā koe i e nā whakamārama. Ana ko te kuia i o tautahi te tuarua o ngā mate o te huaketo korona i Aotearoa, ka whai atu i te matenga o tētahi kuia i ona tau whitu tekau i te taipautini i te rātapu o te rāwiki. Nā te manatu haora hoki te whakapuakitanga i te rānei, e rua tekau mā toru ngā tūroro hou i Aotearoa, e rua tekau mā tahi e matapaete ana kua Pākehā, kia ko tahi mano e rua rau, e waru tekau mā toru katoa te tapeke kua Pākehā e matapaete ana rānei, kua Pākehā. Te kaumaono ngā tāngata kei ro hohipera i tēnei wā, toko rima o rātou kei te wāhanga whāomomo i te matawa Māui i Pōneke, i Waitemata i Manukau Whānui, i Murihiku anō hoki. Toko rua o rātou, e noho tai mahana. Heoi, e rima te kaumaono anō kua whakamāui ake, arā, kia toru rau, e whitu te kaumātoru te tapeke o rātou kua o rāke i tēnei mate. O ngā tūroro hou i te rānei toko toru o rātou he Māori, he piki ake, e piki ngāke ki te kotahi rau mātoru, i rima te kaumārua, he uri no ngā motu ākiwa. Hei, kōrero i ngā kaupapa nui o te wāka i te whakawhitia atu rā tātou i tēnei wā, kia Calvin Davis, te minita e arahi ana i te ronga Māori a te kāwanatanga mō te mate korona, e te minita Calvin, tēnara wātu koe, kāre kore kwarongo nā koe i te whakatau a te manatu haora he tangata tuarua, kua mate i te mate COVID te kaumaiwa i Aotearoa nei, hehara ngā whakamārama kai a koe. Tēnā koe Piripi ai ko rongo hau te rānei te tahi kuia kai roto o tautahi ko hinga ko pāngia ia e tēnei mate kino i nā pōra ko mate. Nā reira e arohatu ki te kuia nei, engari he tohu tēnā me tiaki tātu o tātou kaumātu o tātou kuia, ko rātou ngā mea e tino pāngia ana e tēnei mate.
Nā reira tōna whānau, tuku atu ngā mihi aroha ki a rātou e noho ana ki raro i te kapua pauri. Haka tiki ngā take i tau marama nei e whakapae he nui tonu te hunga e whawhati ana i ngā tikanga o te noho here i te wā o te aranga nei. He raru nui tēnā ki ngā pirihimana, ne? E tino hohana hau ki a rātou e kore whakarongo ana ki ngā tohu. E tino māmano iho me noho ki tō kāinga, tō whare, kai raro i tō murumuru mo te ronga ake o tēnei rāhui. E rua ngā take kia puta ki waho o tō whare, tuatahi kia haere ki te hoko kai, tuarua kia haere ki te kite te tāputa. Horekau he take kei tuatu o wena kia puta ki waho o tō whare. I te rānei, ko rongo mātou, te kau mā whā hehi hau, ki roto Aotearoa, ina mahi rā, rua te kau mā iwa, ko heke iho ina mahi rā, tēnei rangi, ko puti ake. Pera pēr ka ki te tātou tēnei āhuatanga, te heke iho, te puti ake, te heke iho, te puti ake. Nā reira kaua tātou e pōhe e tata meme hā haere ana tēnei āhuatanga, ki te kore tātou e whakarongo ki ngā tohu, ka piki haere ki namo ngā kehi. Nā mehe mea ka pēra ai, o heana tātou, ka piki te namo ngā tangata kabati. Nā reira me whakarongo ki ngā tohu kia kau e whakararu i ngā prihimana mā te puta ki waho o tō kāinga mo te kore take noi. A tēnā koe. A kāti hei whakamutu ake ko koe rā te mini tāwhina i ngā take mātauranga. Kure noa na koe huro katoa na koe i tā te manatu mātauranga. Whaka ngā wari ngā rā ia koe ngā tamariki Māori i te kāinga, ne? I te mea te wiki e tūmai nei e timata anō ngā kura, engari e kore e taia ngā tamariki kia haere ki ngā kura i te mea noho ana kei raro i te rāhui nei. Nā reira, tō mātou hehia kia ngāwari ai te huarahi, kia ako tonu ngā tamariki, nā reira e toru ngā huarahi, tuatahi, mō rātou e horekau he rorohiko kei te kāinga, e hokona te kāwanatanga i ngā rorohiko mō aua whānau, kia tai ai rātou te mahi ki rongi o rātou mahi pura ki rongi te rorohiko. Tuarua, e rua ngā teihana paua ka whakāta, tētahi i roti te reo Pākehā, ko tētahi mo te reo Māori, kei rongi te paua ka whakāta Māori, me te huarahi tua toru, e tukuna atu ngā rauimi ki ngā whānau, ngā rauimi ka taia rātou ngā pepa, ngā puka, ke taia ai rātou ngā tamariki kia ako tonu. Nā reira, tatana ki te iwa te kau miriona pāra, hei hoko au a rorohiko, hei tohaina wena i rauimi mō ngā tamariki kia taia tonu rā te ako ahakoa e noho ana kei raro i te rāhui. E whakapae ana ka koa katoa ngā kura i nā whakamārama. E te minita Kelvin Davis, koe keni tēnei wahanga kia tāua, ngā mihi nui kia koe, kia haumaru te noho i te wā o te aranga nei. Kia ora Piripi, tēnā koe.